CM Dr. Himanta Biswa Sarma Borjan constituency HDP along nangkisu Lakhaingkoi Singhason constituency ka parlo Binhum Dhon Singh Rohang arong Hirangkya bitung atong kahumidam Indian National Congress Singten ahipen Woods kere kasai kide Longita long sexual awareness a program ke padapo Bini Lakhaing korasi Borjan constituency arlo HDP patuklam long Dr. Himanta Biswa Sarma nangtisun labang swalong tulira mohang MLA Numal Momin Assam Cabinet Minister Jugen Mohan laben Piyush Hajarika Borjan ben kithurun BJP candidate Surjo Rangphar laben BJP phan kikroi karbi pen chenglok kaprek akhayatum chitongdun Mailong Borjan arara phan kichak tekang laki arunodhoi schemes nangpipo laben ration card kelong lilang atma phanan sitame nanglei pupusi chak tekang puthor BJP candidate Surjo Rangphar phan pahailote Borjan ahawaralong mesen kaching thurabar saita nangpipon popuda chak tekang Anparta kedam kebang ke mesen chia phan sitame HDP ahawara phan mesen atowar selampon popuda lamchak chipitika Karbianong arlo State University Road Kisunadim High Sitame Selampon po Anparta HDP High School along Sitame Higher Secondary Hapan Science Commerce and Arts Stream Sitame Ingpupon poputa Ninchitekang 2 Leben Karbianong arlo kedo akheya phanan ke ticket pilapsi ke onglo Kibipia tum phanan ke nominated MSCC peklapo Rengma Naga Kuki Nepalia tum ancholo Lasila tum phanan ke nominated MSC ke pekpon poputa Ninchitekang Halapu Mukut Mahanta phan Sitame Mailong ticket long nedelo Sidame nominated MSC nang pekpopu chakang elo kama humi melam thebangki nominated MSC bang ko an peponji leben karbiatum labangsu nominated MSC longdun jimapu isiara ratum pen jithan mimi jongsi non ke choka tengpen pulotangti karbiatum ki nominated MSC kelong jipuke ningke thesi avipin HDP ben Wilson Berry reports Karbi Tele News Pini Pherangkya bitung kahomri damahot Binhum Dhon Singh Rohang aro amekaratum nang pichini donatengki Binhum Dhon Singh Rohang arong kidulaki kidamtang suri sira pharu sirkebra troksi aningkan penlo bonsitami hadak thangna taka jinthur awi kidamtang Congress ningkan kripo Karbianong Autonomous Council chariya hut LP School hum nang pilo ancholo monta tower lang meki nang pipi non BJP atumta ningkan pho EM Amar Singh tiso chari dera phita thangna ta nanglang ponpi leben hadak kido ararum ke EM Amar Singh tiso phanke theklong lepina leben EM Amar Singh tiso ke Binhum Dhon Singh Rohang arong ke wangwe pinna pusi nangpachini dun leben tower avi mesen ki junalang junlongre karena turavi leben osomar luchari dunjita LP School anchol LP angdengle ki unlote M School ki dunang chita phuloni langhin dogmoka an nang dunangchi leben Binhum Dhon Singh Rohang arong araratum ke kesoki un epulote kesoki chewanchia phan kilometer krenia jakpe ja e homsi nang chorchong nangchi ansi Fuloni kalite Dogboka Hospital Polongji Hadak aratum ke kesopen ki thikereng chiputekthi Laben hadak ke do aratum kachuning nipon ke nona phongle madua party le election haisida Binhum araraphan nangchilang porangji mesen kesokelang hem mesen kachuling atower mesen ki junalang lapen wuda pak ki pijia phan polinga hem nang pinangji non vosik ni phainar kep anita wuda pak nang ki pidunjia phanta rongaratum tower nang chipansi wud nang pidunpo Wud nang kipidun adim lang citungan wang nang po. Wud apak nang kipidun jilaki kahilo kilometer kep an aking pen dunang jiputa pachinipon. Wolong kama jipen jirsong sina report Karbi Daily News. Lo hinanat kasik sak naya bangke la lu sotum usumara mahanga pathek pustaminilitum siksak pik lasi piaja ipen lok sinilitum ke pon la tay ave lasi garena bang tanilitum phan nang pivek nang po posi nili nang chuning rik lo ni lang ta siksak pik nili tung ke englong posi ta me ka helu sok ali rong pen hem pen sita la si lang misen lang nang pi ig nang ji posi nili chuning rik lo ko hem ta misen school ta ave la si non LP bang ke dolos ta ME high school bang ke nili tum ave lang la si school pa dun ta thoi ta siksak pik nili tum ke los ladak kidu tang ko anya yin giding ben ta me non ta me ado ka we kidam ke bang tu theklong lo ali ka pendang lok ke chali hem ka do ka we ke sung pendang lok la pente pisi misen
Sewu cilang hem kado kami pen nitung kiduk kisung ko an lo ne ta sarkar sor pinian ta me ladak hawar phan muni do pu pinian ta nang khiat didat mate nang matha thek pin lang na son sini tum chi thek long sita isi pudam bulotang te apor pohoda bang ke abhuda bang ke rek bom lo sita mela so bahut ke rek pen ajong ni tumak thang nat akijoy la bang so alap mi thang abhut pen ale ni tum chilong lang mate thek long ni pin lang da si majok सरकार भाग नामे रूता थाई बेला सोसाटा थाई लो कुमान मनंग कांग होन मते कुमान मा दाक किसुंग के बोयनंग के लांग लबंग सो सोंग फांसी इनिंग कांग सामते इनिंग जे थेदुन दोलो तंगते नलितम हवार ईएम उमर सिंह तिसो के है बताई सी बग न कहमरी वांग इगलोमा कहमरी तो वांग एलांग लपेन आरजी ता थेक लोक ले लांग दा तंगे नलितम के है उमर सिंह तिसो फांचिनी ने सीने dak nilitum rong hangarong kido ningkan koan pen ne ningkan bang hisap ni dalo sita me la so jak nilitum ki sung ke boy papar bom lo sita me sarkar ke bang koan ne sarkar kongres bang lo BJP bang lo sita me sorlo tu makisung dapat so ki sung bang nilitum bang jasi me krip plup nilitum kisu ke cipot hospital te heloving pun nonang litum kaduk ka vita chini thoy rap long rat anta non anta ali avelang la penju kan chatta avelang ni litum long Surihini rain kore hiniani kana farman Karbianong Autonomous Council MSC bang fukilik nangte bo bomajok jakong kache parang ponche phan lakha pho rongkhang constituency pen kajabdun abang pho singteron Indian National Party asong pen woods kere kajamek dekbono lasonsi piniarni si vet angwang hongkram board hall rong koroi lapen kaprek adimalong sitame woods kere kamai padapono leven pini rong koroi ps along methang congress asam kimi sitame ingbupon padu pini sitame mailong ma joining asai dengpo lasonsi pini pinang an congress aphan aningka che thidum kaprek aswalong pen chi odunsi chi pauk dunrenti rongkhang constituency pen mesena woods pen che paipon je phansi chisik pon padu dongka mukam pen humson be lapen wothalang supen avres rong pi report Karbi Daily News सी बांगला dak hongkha ro isu du lang pen me pen tuwar pen isu chelang adim dahai kun pizon halo pro asam nili medical yam gitu hote apna sub center nili yam medical yam gitu hot pandera nili da ken bedded hospital alali nili prai BJP ali da dilo je quarter down করে গেটটা খুলিলে বুঝি দিলো তাছাড়া সবাকে নিক দুপালো দাঁত রাতা তুমি দেখতে খাইলো লালি হালা quarter লো দাম লালি খুলি নাই কোন মিলিলে কলাম হালালি বিজেপি কে ক্লেম আপ পার সে নিজে লো ada ke anal iklan kita bang ka sip pon la ka duk ke sa pansi na ken dam pon lo nile so putha nili ning keti asino ko ke council kili ka putha ke dagro hang hawar pe ke suri hini abut pen abat pe sin nidu congress atul ke high court se ning keti ke Pini wosik ni phai ke thom arni analo por phai hini apor molompen longit APCLC assignment 6 serial mass awareness ajai me ke paman pono lasonsi non ke wangji MSC kilikalong bangphu kamai kachi padedun abangphu APCLC candidate jay kathar wangsi pinan inglong aso araraja kong kachilong nang che phansi nili kilikalong arjabdunlo 11 kilikta elitum APCLC hai alo pusi rada phan aning pathe ponpen ke hailote ajak tingklupen karbiarat akimang ahem phrek kapalong ponje phansi aprangsi jesam ponji lapen kichia swatoma phan voter list along amen ingthan ponlap jiputa than pachini pon longit pen sarlong kitopi Karbi Daily News aku lang tha hai non BJP tum autonomous everyone autonomous state pu ninge maninge ye jogla ninge ye di alang le tum office lo BJP election office lo Congress election office lo autonomous state hill state nangji puta ninge ye slogan ta la tum hang hi la tum ge hang hi mane hang hi la tum mage long da long le lu la tum do tik ke hem break along le lu ada soalnya tuh hadel om te fast ke bang aku te ki wan dia phano just se met la penke sido ka pangta hala ang ding pihini ang ding so trok siang ateng pen aron kasilam lahelo an ga aron silam lo te teklor lo kichia to men ngai than lapo la pen
la pen election da thulong le no la ki thurtang do man da plum la po aron na ting pe yo lai lo ki klem ji ke